Kardom Long Life kira ratum dua bini Karbin Long Life team pen. Mana macam Karbin Long Thomas Council pen seperti pipon. Justament lekang along le cara kom dan jipot. Kemang pen along ele vice along itu kota keron pon aja mek deng polo. Bini sitame dak deng kimo klam along Karbin Long Thomas Council CEM Dr. Turiam Han le kerja pon tim Karbin Long pen cengok officer level pen cengok mondola tumpe aro tumpe cengok angton pen ladak cingrum si pini rat PMIP deng polo nonili pis name MLA Bilasing Ingleng alang lilang jai pon pon nanti angton pen video tum lang polo la Son lo pini ke, nang cetong tu ning lo. Cetong cilo sir. Oh, teko son lo pi pota loing poma. Pota bang ke la sir tum nyong senang pikang berarti cedeng tu nengkop yo. Oh, nal tu rong pen kuan lo ke bang. Ini tum rong pen ke bang doi. Bang koi bang doi ji. Nal tu kono kolo so constituency pen lo. Ini tum da koloni homestay ben. Full dagmat bo ante. Dagmat. Oh, itu cert. Nal tu kolo so constituency pen lo. Ini tum ke namati constituency pen. Oh, te ko son lo pini ke pota lo nal tu long ipoma. Oh, long po biasa ini tum cakap lo pini bang ke. Ini kadu wepen kuan lo nal tu me area pen ke pidun ke. Ini tum area pen ke. Don kuan. Don faru pobak. Don faru isi dah pasang gitu. Don faru isi dui di. Oh, pini ke nal tu mam te kadu wepen ko son lo bas kum kuan na cetong tu ne. Ini tum basi mana ini tum irong sisi basi nang pinati. Oh. Ini tum kita lok sorong pen lo. Sepini ini tum nang cetong nong ke bang te सरकार पे लपुसना जाए में केदेंगे ना तुम पिलो पूछिए सरकार पे जाए में केदेंगे पन के छोरो पी का ये तुम्हारा सरकार में अनति ना बांग खुशी तंगे नि jarang तो पियानो oh itu चलो पाला salud ke cini nun theng ya se no metan nang nun ji phansi ning
di ngawak kata udah kadang deh ha. Kadang kadang. Asik itu di sana dikhate. Asap so, api kita teman gardening si parong konam po. Pini ke portfolio ke mana nari tu kata weta portal lo ikasi. Kata sonsi kata lo la seni si parong peni tu tani si parong tu si gargo di po. To pangce. Coba lah. Hello. Asal di cek. Itu, kalau kita tu belakang itu mesti kan, kalau kita follow itu, orang itu ini sedikit member kerja sama sama tempat kuliah rohan, kalau ni itu, kalau itu dia nak disarankan sungkan nilai, sungkan itu kita cari follow sedikit. Follow tu MLA tak berjengo, mesti semua ada, boleh sih, ada mana konten itu follow na. Sekarang kini maglesi dengi mo apa mahaji dengi mo apa mahaji lama yung ngari imang lisanati sekarang kini maglesi dengi mo apa
Roha, Alang Hansani Dengkonpo, La Vendula, Wakalanko MLA, Tar Sikero, Alang Hansani Dengkonpo, La Vendua, IM Doa, MEC Doa, Alang Hansani Dengkonpo, La Vendula, Abari Menti Sampai ke Tonggu Koro Parti Kota, La Tonsi, Abiar Bedo, BDC chairman, board chairman, RDD doang hantarnya lebih aman Dengkonpo, lakukan bagian dan tulisannya IM doang, BDC doang, lakukan kafe lagi doang hantarnya untuk council event Dengkonpo. Nomor lah alih bagi Dengse, kebetulan itu mau dan local MLA kalau Dr. Roha, Alang Hansani Dengkonpo, La Vendula, Wakalanko MLA, Tar Sikero, Alang Hansani Dengkonpo, La Vendua, IM doa, MEC doa, Alang Hansani Dengkonpo, La Vendula, Abari Menti Sampai ke Tonggu Koro Parti Kota, La Tonsi, Abiar Bedo, BDC chairman, board chairman, RDD doang hantarnya lebih aman Dengkonpo, lakukan bagian dan tulisannya IM doang, BDC doang, lakukan kafe lagi doang hantarnya untuk council event Dengkonpo. Nomor lah alih bagi Dengse. Cuma tak boleh, cuma dia loh, cuma kita. Natakan ada rompi, cuma lo, sokan yang mula buruni. Apa dia ada rompi, sokan yang berada. Langsung dibuka, kota be, ni pilo, lula lo be. Kota be ni healthy kimia panda, lula jangan tahu apa be. Lagi. Tim kerja mana macam, kemat apa pun, kota nang bek nangi, usia agak jauh dengan Tuhan, kero, kota kejauh. Jadi sana lo, lagi di sana pasal di dalam tu, tahu. Ini mai Allah ini lambat dia perang. इसी हिव पेन से मिली से ना तो भाग जाएगी उसे माथा लो पिचोक के लिए ना के ना तुम दिजाए को ऐसे इनके हिव बांगाली पर बांगाली सीधा कच्चा वीडियो ईपीएल लगे कार्बियाला ईपीएल लगे चिंगों से ना कभी बगड़ा लासी ini isi tim kerja mau ikan jadi buktinya kena langsung akhirnya ikan lalu kota ipi kapi jirgi langsung ipi kapi jirgi nilisi jirgi pensi kamcengi kok buktinya kena lagi Kardia Parma, Portinia kena lake Ingloma Parma, Portinia kena Kardiangom kedo Inglom Marata Parma, lasi Portinia kena lake Inglom Aratum Bhan Kacing Hon, laso akema, mo awe pinipan cerai kom na penapen cerai kom na muapika cerai kom na iglom na soke doan lapian ke putinya ke mampensi itu kaki lapian iglom na ke doan itu cipulong po lake
Karbianglong lake inglong asal farman lape inglong farman. Karbianglong Autonomous Council hakiman Karbilomi adang wirnangne nom da wirnangne momo da wirnangne momo awe ningkan suri awe tabe Karbianglong wirbi desia bhat inglong asotum si nijok kitirason harong kitirason thir kupen doyan nangiku akeman lage put himi akeman Putihnya keman lake rata farman si cidin nanne ciputon nanne cesorsa nanne putihnya keman lake Karbianglong arak inglong sopa putihnya keman cidin nanne inglong so mate Karbianglong inglong so apa Akejoipe le nomle kota kipi kelong ya farma. Karbianglong Autonomous Council along people po pinike lagi si Karbianglong inglong masophan pedap tapi kelong ya tumaphan ingtonte inglong masotom Purtinya kena mithang ke do adi bakal longler pata longler tikke Karbianglong Autonomous Council mate tim Karbianglong hingpende ingtonte pinpe purtinya kena patowean na labendra pertama nili mekerso cecar rim masih iya bela lasi purtinya kena ini tuh Karbianglong kedoan inglong safarman lasi pini lasok ke depan kota bikin kapiji lo nama tetangga Karbianglong Dede jangre tekong selo tak hilkan pen minang kiduek kalau di non-plan kami kota kelong di Rundulan langsung kami dipon pen kota akhirnya pen premium pilot blok pen langsung kelong pon pun kini akibat langsung saya pen Glen pon pen Saya digunakan oleh langsung nongkamkan lapis ini Arjun Hawlaga MLA atau Senjaru Burungi Review Saku Angkalo Budinya Keman Penelong Puta Keron Pon Lapan Sosayong Nama dia kong ini pun akan dihonai Karbianglong Autonomous Council Senior Karbi Hirumuni Senator de Karbianglong atau tu bapaknya itu penjabat pula sampai pinter diklaim perlaku Doktor dengan mengangkat pinjamnya yang ketemu Ibu MLA Constituency MLA Labangso amai kopi kopi kipinang koma adhe kopi ma purtini kema labangso alam object of the meeting come welcome speech kipi pondia ba itu mesti ho mante se Sri Dausino na honorable MLA Harakat LDC the chairman Land Advisory Board Karbianglong Autonomous Council ala nasional langsung board bikono lalu investasi langsung jatuh
Diri Arni Kiliani Cardiaco Autonomous Council ASEAN Dr. Ramon
biar mo ang itu puro ini. De alam itu momen ben batta isi katul koi region de pinasam. Incoming voice